النبی ونور فدایا حیات النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. روایت میں آتا ہے ان دو آیات پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب ملتا ہے اور ختم قرآن 1,000 ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہائے سے سبحان اللہ. آیات انیسی امتن سورب متنگا لاکم حد توبگی امد ختم قرآن لسنگ ختم توبگی ثواب پنگ نہائینا روایت پنگے اپائی پل چلینا سنگ حد توبنگ امدبا حد توحلے قرآن تلاوت توبنگ امدبا ختم توحلے انشاءاللہ. ہاری با آیات انیسے ای کوئی تھاموئی منوندا بایہات توڑگا چمپان توڑگا تھمسی تلاوت توسی ایرونگی قاری شہاب الدین نا پند مکتا تھمبیرم لبا عمل کی اوئیبا وفم خودی مقصے روز قیامت کی نمید پاو بپو بیرہو ایسو عمل دل لیدئی ہائی با آیات سنگی لوئی دنا پند مکتا عمل تورگا روز قیامت کی نمید تا قاری شہاب الدین تیرہو انشاءاللہ متم مددا آیات اسی کی تحقیق اللہ نے تورکنی کنار تاک پنوہائینا پند مکتا کھنگنی ایرونگی قاری شہاب الدین تاک پنوہائینا الحمدللہ حساب تور روئی جنت کی منونگا ماغا پن چند روئینا ہائی بھی بتا رہا بدی مدو کی وفم دو اے کوئی خودی مطلائی بھاو گوئی روئی گرائی پائی پر جناو سی انشاءاللہ ایسی انشاءاللہ سفرہ ونگا مناگی اروئی با الیہ یرد علم ساعہ ہائی بگی اروئی بلائندہ فللہ الحمد وینے ایری بنی حامل سجدہ کنگا ترک حرم دائدہ انشاءاللہ ہائی با عمل سجوئی بگی عمل دہتم سے اللہ نا پانگل پلی نبی کوئی سنو نسائی وفم تو دمکہ حنجل نسی نسائی وفم تو دی وحب بن عبداللہ کلبی لال کی پساک سے لگا مکتا تلوار پائے رگا کربلا کی میدان نتھو اگا دشمن سنگو انجل لگا مان اللہ کی بوارون دو کرینو حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن. سپاہی کیا بس آئی کہ لسنگ کول یزید کی سپاہی لسنگ کول اددا چہی تراکن نیپانگی جوان وحب بن عبداللہ کلبینا تھورو او آئیگا لمبا تو نگدبا تھورو او ہائی بدا قیام اکیب پھاؤ بگے سپاہی لسنگ کندہ موم امدی مکھے لنگمبا اچی میام اپیپا حکوم امگی مکھون تابدا مکھون دلوئے چینجن کھبا ادگمنا کوئی بھی سپاہی ام پھاؤ با جواب کی بنام دے دے پائی بلچناو سے. ایمان کی طاقت یقین کی طاقت چمہن سے انشاءاللہ ایمان اور یقین کی طاقت چمیں گئی دا کوئی بھی پرسن ام پاورین تو بنامو وہاں بن عبداللہ قلبی لاؤ ایگا تھینگ نگا دبا تھینگ نرسی مکوئی گی کماندر ہوئی بنو پادنا انان اسین تھینگ نسینا ہائی رگا نکوئی نکو لکتا لکتا گا لائری با مرم کری گی نو تو
maga thengnau thoraki talwar hainai Allah ke hukum Wahab bin Abdullah Kalbi na qatal tawi amama ka thoraki qatal tawi amama thoraki qatal tawi miyoi mari qatal tawe miyoi mari qatal tawra matunda Wahab bin Abdullah Kalbi changjal lai khima ki manakta khima adu ki mandal lai bana Imam Hussein Ahmad Magi Lashkar Singh Laili adr changjal lai assalamu alayka ya imam al-mu'minin salam tawi imam sahab ay imagan to unage ay pigan to unage ijazat pibiyu hai sini jamaat ki usulda امیر کی اجازت یاؤگنا کوئی بھی تھبت اما پاوبت ہو بھی آتی امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کری ہوئی گنی کری پنگنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کی بدلہ احسان عبادت کی بدلہ جنت ایمان کی بدلہ اللہ کی دیدار عبادت اور جنت پھنگنی ایمان کی محنت اور کری پھنگنی اللہ کی دیدار اللہ پھنگنی پائے پہنچنا اسے وہاں بن عبداللہ کلبی امام دگی ایاب اللہ لگا مما نخرابی کی منات چنجل لی السلام علیکہ یا امی سلام توی وعلیکہ السلام یا وہب جواب توی مما دمون دے ایک بدا ممی تگی مپی تریل اسم چین بگم چلے ابتنا تھا تھا پدو او بدا وہب بن عبداللہ کلبینا امام کری گنو ننگ کبلی با پھل لولا چونگل لگا کھپینا ملو انی دگی تا تھرک پا پید تی تھوک پیرے امام کری گنو ننگ کبلی با نچا ایبو اللہ کی دین کی لمبی دا قربان تو بندرہ ایمانا کریرو کپی بائی تمدر ایبو ننگ سیکھ کرنی ایمانا اوپا پھنگروئے ادو کی وکھل تورگا کپنتے نما این کپلی بدی ننگ دین کی چاوربا عمل امت توری بدو اللہ نے یابا عمل کی مرونگا چلہن بیو ہائی با سکی مطان دا نما این کپلی نہائی پاکوں پر ممانا مچادا دعا پیبت مرکتا ہائی لیتے کوئی پائی پنچناو سی ہائی لیتے ایجا ہائی لیتے کھن ملیتے دائر قبول دے وہب بن عبداللہ کلبی ہرے ایمان کبلی بدو کی سنگو ابنینا نچا ایبو قدائی بھوبراجی ہوئے ربنو ہنگ بدا امک دعا پیرے بیٹے دنیا دیگے ہونا جنت ہائی دنگی سن کوئی جرو ہائی رہنی پائے پچھناو سی سبحان اللہ اولاد بابا دا بابا ننسین کوگلم نے بابا ننسین انگلم نے ننسین کوبا ننسین ایک بدا حج مقبول امگی ثواب پترے ہائی بسی کنان تاپیر امی تانزرائی مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاپیر امی اولاد والو بابا دا ننسین ایک بدا حج امگی ثواب پیر ابا ننسین ہائی بدا حج امگی ثواب پیر ابا ننسین ایک ویسنو انشاءاللہ بابا ہائی بدگی من نکلنی ایک بیاتے ننسین ایک بدی آئے حد کی ثواب پانگنی امام ننسین کوسی ننسین ایک سی حد کی ثواب تو اللہ دے گی نوسی انشاءاللہ وہاں بن عبداللہ کلبی ممادا ننسین آئی گرے حدگا ننسین اعزازت لوی امام اعزازت پی بیو ای نپی کی مناکتا چل لگن تو اونگے این ہائی متمددہ مما نہائی یاگنی چلو اونر چو ای کوئی کی ندی سکم بوالا ایتم نے مسائی جی نپی تیرا لبا مطون گوئی نبا کیوں آنتی
nupi tiralaba matungda mapa mama bu ningbaga thidringai mamangda ningbaga khenaba layir khenadra thidringai mamangda di baba ima ni koi thi bane nupi diraba matungda di baba ima thi gidre nupi tiraba adra tauroi da bani baba ima se masi sing ngammi ba ke seba tawgadamni ngammi ba ke seba tawgadam jannat lo hogadamni aulad जन्नत लो हुक्म ने औलाद बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि बसे अल्लाह की वली चुब अमली मागी ड्यूटी से इशा नमाज मतुंदा हमें संगोम सुमगा मपाद ममाद पिथक पगी ड्यूटी नी नुमितु गिदी महा कितन थेंग तकेदना संगोम सुमगा कुजल्लत मतमदा ममा तुमम में मपासु तुमम में मान संगोम गिलास अली दुपायरगा कुजल्लत पदा मान पोप मचा अमना बाबा संगोम पियो बाबा संगोम कित पिथा अम्मो बाबा संगोम कित पिथा अम्मो है ना हाय बता बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैना करीना हाय बेटे ले रम्मू आई पोप पंथौ आई पोप पिपलेम संगोम पिथक त्रिंगैदा नम संगोम पिथक कदम नते हाय ने इन थो अमगा ममा मपा अली बगी फमांग ता चेंदन किदै पा अल्लाह ममा मपा की फमांग अदुगा ममा इन मतम द तुम्मी मपा इन मतम द तुम्मी इस चीज हो पशु फजंद्रे उन धमगी इन घर मतम अमदनी वह बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैना ममा मपा अली की फमांग लेखी बसे कर मतम भाव लेखी नो मान भाव लेखी ममा दु मिकप थोल अबदी मपा दु मिकप थोल अबदी संगोम सी पिता हो गए ना लेपग लईकी बसे नो मान भाव लेपग लईकी अरे भाई बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैना मपा ममा अली की फमांग नो मान भाव लेपगम की बसे अल्लाह राजी तो नर मन त्रई पाई पंचनाव देंग रसूल राजी तो नर मन त्रई पाई पंचनाव देंग मन चाही जिंदगी खादो करे रब का ही जिंदगी तक करे अल्लाह ने अब कुछ मरे ले गनी ईसा ने ये ईसा के अपा वो कुछ मरे दो खादो करी ममा होगलले इमा की वो बायजी नंकरी तौरी सीधा हकत इमा नरंगी ऐशा की मतुंदगी संगोम से पूरग लाग परी इमा पिता के बाबा पिता के न तुमलम में अदुदाई न हो पदसु पददना आई मपम लेप लगल इबने हाय मतम ओ खोन कबल इमामा मपा अली इमा की वो मुसीबा अल्लाह नंग को अपम कोई हसन को आई न दुआ पी की हाय मागी मखुल अली दो पूरा फेल वही किए संगोम गिलास अली मखुल ये नाम कोई नाम पाई नहीं देना अदुगा अयिंग बदुदा नोंगान भावबाल लेप लगले कुदुदी मागी संगोम गिलास अयिंग बदु पाई व मखुल तुसु इंबा अदना पूरा की पूरा मखुल अली से फेल वही करीब तो हुई आते हैं रोने क़यामत के निमित्त साथी पी रोई खुल अली बा यजीद बुस्तामी की खुल अली ने साथी पी करी आई की इमाम आई की बाबा की संगोम पिधक न नबा फमान द लेक मतलब खुल अली फेल होई की बनेना अल्लाह की मांग साथी पी करी सदका या बा यजीद नंगे वो फम मुंसु नंगी खुद को अपन चुप में जाओ जन्नत आई हर वो इधर नहीं पाए बचनाओ सिंह इंशाअल्लाह आई कोई इपा इमागी नमी को मक्के की नमत होसी एहसास होसी बा यजीद बुस्तामी वली फंगी मपा ममागी दुआ दगी आई कोई सुई पाई मा दगी दुआ लोरगा वली फंगे दो अल्लाह की ओ खुदलई अल्लाह ने अभी तो मागी खुदलई अदुगा तौरी बा अमल दो अपबत और दी आने जदु नहीं रहमत रोई पाई पंचनाउ से वहां बिन अब्दुल्लाह कल्बी चंगरे मागी नुपी गिरना चंगगा नुपी दसु कपमी करी गिलो बिबी न कपी दैना मतमदा आई कपी से नन्ना तौरी पे मेहनत तो अल्लाह ने कबूल तो भी मेहनत के मनुद चलन भी सनोइना दुआ तौरगा कपी ने हाय आदो मखोई अनि मकुमिन पौमिन नरी amana amagi aduga somda दुश्मन सिपाही सिंकुल ले हो बदो मदुदगी अमुका सिपाही थोड़ा अगर करबला की लंगुम सिदा ले पगा हल मिन मुबारिजिन आवाज बिरई वहां नताई बीबी दहाई अलविदा 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 विदाई तौबा हुए या बीबी अल्लाह द दुआ ताऊ हंदक आइल थोक रबमतुंदा
ꯂꯥꯟꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯒ ꯎꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥ ꯕꯤꯕꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗ ꯗꯨઆ ꯇꯧ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗ ꯗꯨઆ ꯇꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯒ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯋꯥꯍꯕꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯋꯥꯍꯕꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥꯍꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯂꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥ ꯋꯥꯍꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯨ ꯌꯥ ꯋꯥꯍꯕ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥ ꯋꯥꯍꯕ ꯅꯪ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥ ꯋꯥꯍꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯕꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗ ꯗꯨआ तौरो अल्लाहदा दुआ तौरो ने बिबी हायरले थोरगले ममा की मनात चक्के इमा अल्लाहदा दुआ तौबियो अंदर थोकी बमतुंदगी दी अमा अंदल आगा इमा गुना गनी आई यूपी गुना गनी खादबा हमरे इमा अल्लाहदा दुआ तौबियो नुपी सुकब लग दुआ तौरे ममा सुकब लग दुआ तौ करे वहां पे अब्दुल्ला कल्बी इमाम की मना क्या उरे सगोल मथर तक का करे लांग क्या करे दुश्मन का लंबा तवी दुश्मन दुमान कतल तवी अमम थोड़ी कतल तवी अमम थोड़ी कतल तवी मकोई कमांडर ना हुकुम तौ करे अंगन असिना आई लश्कर सिंह कुन से लोई की बतारे न कोई न पाईबा तीन सिंह मुदगी दो अमत लोई न कप्तर लगा अंगन से हाथों हाय बलगी लोई न तीन काबला मतमदा वहां के अब्दुल्ला कल्बीदा तीन सिंह अमर चला पाल लगा करबला के मैदान दा शहीद हुए करे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह की कहता अंदरे वहां के अब्दुल्ला कल्बी मसागे चांदगी चेतरत ईदो मधुगी तुतामागे चांदो मधुगी तुतावर गलाई करे खिमागी बरमदा पम लई बार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला शहीद हुए प्राइबरी खबर फंबदा नुंगाइता तंबुर मरुंदगी तोरई अब्दुल्ला की मना तान चंजल लगी इपाई बलती नाउ सिंह आई कोई ने इस्लाम की नैना चैतुम अमकतंग पुखल लगा आई भी को पटपुर के चक्र भरे पाई बलती नाउ सिंह वहां ने अब्दुल्ला कल्बी मसादा तेल सिंह अमक चाला पलहंग से करीगी वखंड पलहंग रो अल्लाह नाराजी कोई नबा दीन इस्लाम के खातिर दीन के खातिर मसादा तेल से अमगा चंगा पढ़न लगा शहीद कोई तो पंगम्बा मांगो ईमान दो कोई कोई मुतया बतारबती इंशाअल्लाह नुमी की कोई बगी नियम हो बलई रोई थागी नियम हो बलई रोई उपावा की नियम हो बलई रोई सगीर जंतु की नियम हो बलई रोई इंशाअल्लाह आई कोई ईमान से गन मजबूत कोई न बगी हो नसीब वहां पे अब्दुल्ला कल्बी की मनाता इमाम हुसैन तोलगले अदुगे ई अंदगी वहां पे अब्दुल्ला कल्बी गलई थांगर को मतमदा ई तप ताई करी ओयरमगनी ngahki mamanga punne hinnaga lagi naramba aduge ngahki tungar amana siba amrehi kari oyermgadagi pai aus वहां पे अब्दुल्ला कल्बी पंखत करे अदुगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तिलावत और सफर तो करे इमाम साहब ममा वहाब की ममा हनबी खुदाई सिंह लगा इमाम साहब की तरह तो चंगल रही या इमाम साहब आई चालो aingonda muttabibiyu aroibo oina aisu tambaba tapamlaga seba taukhige nan hai mama khab kari oiragadi mama bachari talaibadi kari oiragadi allah ge namat sabr taukre allah ge namat sabr taukre mama matamba tapamaga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun imagi buwabu chatlo ko nang
محشر میدان دا غیرم نمابو imagi bungo abachatlo محشر میدان دا غیرم نمابو نما aiga nanga pullaga jannat ki manunga tangin nasiko imagi bungo abanan chatlo aigre Chanjallai mawadu hinna hinna kapladuna chanjallai mawadu ho ima aingonda amon pibiyo numitara taryanigi numitara taryani khakta maga aiga masakhanda ba maga aiga yupana bani nasidi Allah na pamduna pure nasidi Allah na pamduna pure balina ima amukta aingonda pibiyo aiso arwe se baat hoge matambanta pamladuna magmut tagi khudai machi chingaraga wahabin abdullah ki mayada papaidu khudai adula tai thopiri mamaida papaidu khudai adula tai thopiri mamita papaidu khudai adula tai thopiri khudai adula tai thopiri akhir Muhabbi nupi kalba thamoina khang ngamre thamoi khang ngamde Allah dal tawiya Allah ai muhabbai hingai matanda ai ikok sidama gi makun adu thammaga ai shahid oiraba matunda jannat ki hurgil malla aga jannat londa puba matanda numitaraga tarini yum pan binu pinang yaudana chaloi hainawada taurambani ya Allah hautikti aiji wahab shahid koire maginupi aiji shahid koire aiji shahid koire piro ya Allah aiji shahid koire piro ya Allah magi bacha mawana matam baba shahid koire logo mitlagal lay magi seva tawin ngay chinum duda bibi gari hayre ya Allah aigi muhammad hay rabbi aiga kunna tarnata tarkadamni hay hala aiga kunna tarnata tarkadamni hay hala hay rabbi aduna aigi shahid koy habiro aiga muhammad wanda tarnata tarkadni ya Allah ayyo hamroy magi dua nu qabul tawi bata rabbi aigu shahid koy habiro hay bata Allah gi rahmat ko itham ki om horaga malikul maut azrail nang karai dalai chalo aigi wahabki nupi hodi hodi magi dan magi ruh kamza tau gadabni shahid ko hin gadabni wahabma tau ki dua do magi bibi hakrai na qabul tau garabalera ai gre kunat malikul maula ega wahabni abdullah qalbi nupi magi tawai do krud kamza tau gre inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makoi animan matai manau animan Karbala ki maidan da shahid koi khare makoi animan jannat ke hor ilmana purga jannat ke mai ge amna chakare sikari dagino hay matanda nupina su jannat chatanaba magi nupadu yakam inba nupana su magi nupidu jannat kudba yade hay bi wakhalta Allah gi lambi adu qurban bi habiba adu gi dawlatni makoi animal na shahid koerga jannat ko phangi basi imai doli che mital ipai pai tilnau ai koi fitting mal nupa amaga nupi amaga yum panari bomong sida wahabni abdullah qalbi ki matai manau anima ki yum bando ai koi da hamdal laga panar ga chapata aradi makoi ari su shahid koerga jannat ke haqdar sisi ai koi su yo idhar ne pai panchao zarur hoye inshallah adu ki dabata tum namaki mangda har riwayat se aina thambani Allah rahmatullah sharif pur mahana ai koi yupi amadi ai koi nunsi pamuna yum palaga makoi busoi koi lupin biba ai koi su makoi bu seba tawhan biba aduga lupi awa pa amadi ma koi una tainaba thabat amada ngamni hai hana nupana su hekta chaiba amadi hekta phubiba hekta chaiba hai base lai ta lai ke
laika du laite makhoi gi afaba tara adugi manungda phattaba mapan yauhan cheba tara gi manungda mapan yauhan cheba afaba amaka yauhan cheba afaba amadu kuwe afaba amadu kuduraga phattaba mapan budu saugalu lupa phattaba mapan budu saugalu lupa nangi nupi du deen gi wa ahallu Quran gi wa hayu hadis gi wa hayu Islam gi wa hayu aduga ona kiba mapan do ona danaba line da puro aduga nusi dana layu nupida ngammi hayra phuba ngammi hayra ot laiba tawganu aduga nipana kariga ko ot laidana nupi sira tawrae nupi duna amuka aigi nupa nanga ingon ot lairabadi nangondagi hetani ai soina khangadra nupi ai sabar tawgadra sabar gi pauta thi nupi nang sabar taw kadai bawa hafta ama aikogi jenda thambagumna nupi nangu thambiba tarasu hafta ama nang sabar taw maduda nang phangdab se chahi chatre ke bar tabugi sawab pangane bai bachna chahi chatre ibadat tabugi sawab pangani nupi da wadi basi engo janaza namaz yauhande ईद की नमाज सोलहन दे मतमंगा की नमाज मस्जिद थोहन दे क्या मुआद खबुए अदुगा था अमरे था हम पावा निमित मंगा नि नतरगा तरीगरी बोबे नमाज सोलहन दे अदुगा अंगांग नौ न कोपिना निमित निपुनी नि पास की ला होइदा नमाज सोलहन दे सुम तो दनो तक न थिंखांग मयाम सी लैलगा ऐ कोई ओम दरन चक्कनी हाइबसे ngai ko madugi dung malli laiba ai gi lupado madugi da changal lu ai gi lupado gi makut adubu nan dhalu ai gi lupagi matin du gi kopi na hayal lu adu ai badara din jannat ko phangani natara targadi aru ballai adu namatam manga gi namaz soli bi ramzan mubarak ki roza he di mata mawagi khidmat tawri bi adu gi nupi da allah na hai nupi jannat ki thom nipan hangu abani nang na pam daba thum da chanjau waina hai si se hadis ni idza sallat khamsaha wa samat shahraha wa balat wa samat shahraha matam manga gi namaz soli bi ramzan mubarak ki roza he bi muamma qurban hay bi illi bi adugi da jannat ki thom nipal hangani aduga pam thom da chanhangani allah wahdahu la sharika lahu mahana adu manu pisi do ai koi na hokjo ki lauraga pal tham gun pisi si woi han bisano allahumma salli ala loy taraga aroi bada wafam amaka namaki mangda ai thamge wafam si yamna munna khandhabiyu inshallah Allah ai koi isada Allah yauri koi pai pachnaw ai koi isada Allah yauri hariba Allah do ai koi dagi isada gi thohalloisi ai koi ye pachangi manunda qalba hay potlama lay sigi qalba se Allah ki yumni sige qalb se Allah ki yum ay nupi nang karino sumang chayhal diba mangun chayhal no karino situ haidrani tunata padi sai thum marata laininde sine Allah na banda nang ilai pham morpa amasung chai thombagi marakta lainindabado adum tawdora Allah aisu aigi yumdu modlabadi laininde aigi yumdu modhanganu aigi yumdu di banda kadai galai aigi yumdu di banda karai galai aigi lai pham asman sunnate aigi lai pham zamin sunnate aigi lai pham pri abda qalbul mu'min mu'min ki qalbado Allah aigi yumdi Allah aigi yumdo na chin thiraga modhanganu amasung oidam padam nanga modhanganu
molhangano nakhong lekai koreyo molhangano nakhong lekai koreyo molhangano nangi thamoi da natoi ba khandal laga molhangano banda khango aigi yumdu da nangna chai halaba molhallaba gunagi mayam mudu da rang chandan bataragadi nangi thamoi da Allah ai leiloi da bari leilaba matam da nang kari moi ko khango banda ai sini ai sipai bacho kullu nafs yakhruju bi ghairi zikrillah fahuwa mayyit punsidi piba siraga himba adi siraga dum lai bai punsidi piba siraga asibagi mo amoina dum himba karamba mo piri hadista kullu nafs har dandar har thawai panda punuma begairi yakhruju begairi zikrillah magi ninsa sorduda Allah gi mamin che nahandaba aduga himmeli himmibudu tawwa mayi asibale le pai panchnaus duraga asibale ai khadiktan numki mangda tasawuf ki oi bo matu khara aroi basrei karamda yadadna thambagi wani amana garini amana lambini haibal lambisi phatre adol de aina thunge ba pandundu gari duda thawrge yawbu ngamdra lambi tu yaad rati ngamdra ngammo acha amana gari tu yaad rati lambi farsu gari tu yaad rati ngamdra ngammo acha amana gari su yaw petrol yaw de tarati yaad ra yaad lambi duna shari'at ni gari duna miduni aduga gari ki tenki da yaw petrol duna tariqat ni lambi duna shari'at ni gari duna miduni gari ki tenki da yaw petrol duna tariqat ni aduna ipai panchnaw sing apong bada sida kari gomu narak pataradi hospital da adugi layeng hanadra layeng handi अच्छा आएगी रूह की बीमारी कल्ब की बीमारी ला अधिकदा इधर लाएंगे खवाई सिंह नारे अदु दिखदा इधर लाएंगे अपोंग बददी डॉक्टर द पूरी अदुगा लाएंगे हल्दी अदुगा एक रूह की बीमारी दिखदा इधर लाएंगे लाएंगे संस की हो अदुगा लाएंगे तो हो इंशाअल्लाह रूह न खवाई रूह हम खवाई से लाएंगे तो लगा पूरा मिंचे सुन धंगे मतलब इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह अल्लाह कोई के साथ कोई गरी सकरात में मौत तो अल्लाह कोई के साथ कोई गरी कब्र की मंद कोई के साथ कोई गरी अब सुन सिरात कोई के साथ कोई गरी मीजान के पारा मरहुम कोई के साथ कोई गरी अदुगा जन्नत करी सुन्नत दे जन्नत सु मखलूक में दुज़ख सु मखलूक में जन्नत की इबादत तो बनते जन्नत के अमल तो बनते दुज़ख की नत दे कना की तो बनो अल्लाह की तो बनी पाए पंचनाव से अल्लाह की इबादत नहीं अल्लाह नबिया उतार दे माई खुदुम जन्नत नहीं बनतरा दुज़ख नहीं बनतरा माना था की माई को था की माई खुशी न तो अदरदी अल्लाह राजी तो होसी अल्लाह की अपाम बदगी ऐ कोई दुनिया दे लागवानी ऐ कोई दुनिया दे लागी ऐ कोई से अल्लाह ना पामद थारक परीना मागे अपाम बद तुलसी लेन जी कोई पाए चुनाव से मागे अपाम बद तुलसी लेन जी अल्लाह ना पागल पी नबी कोई सरो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्लाते इंसान दी पोपीलते इंसान दी आदम की जात की सेम लबा दुनिया दा इंसान दो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ताइबन इपाकी आइदा पुंसी भूतो मदुला पामुनौना होली बदो अज़राइल भी था
mawaki irendaloki gani mawaki irendaloki gani la ilaha illallah la ilaha illallah taibang ipang iyaida punsi putong aduna pamunauna holi bado Azrail giitana mawati irendaloki gani mawati irendaloki gani illallahu illallah 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 wa akal kaitil katuna haramungai bulalolingai selo oi bagi mauta mawakabutung gani mawakabutung gani Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hatta di injilni law sindu di kareli injil mana parabadi karel masutakali karel mana chatabadi thaumai tu sungal gani thaumai tu nangali ngai amam bagi taurang tau hausi go la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah punsi charo phari ngai thawai ngai ning hulli ngai punsi charo phari ngai thawai ngai ning hulli ngai solhausi go mabubu mumin isinda jannata la ilaha illallah 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 muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ma alayhi illa al balagh al mubin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin روز قیامت کی نمتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مہانا علی کی کوئی اچھی مقوقت پکھلکنی مقوقت تھونگنکنی ادوگا پورکنی حسن حسین انیمہ کی کرتا کمیچ یہ کوئی دا یا لگا انگو بھی امگی حالتا عرش کمنا سنگل لکنی عرش کمنا سنگل لکنی ادو میام دو تلی منی سے میام تلی رسول سود فاطمہ گرائی بھردی ماگی سمنان ام کھاؤبا آلی حق نتنا اتوپا امد ادھن برتی ادت کی مکے پردہ کن گھر بھی لپینی سیرم دائی ماتم دا آلی دا وسیعت دوئی کریم دو لنتھن رسی رب دی ای اہنگ دا پوروئی کنا دا سوہائی مائی نپان چند کوئی نبی شمس ادو کنا دا خبر پیگر میں پیہت دی یہاں تک کہ قبر بہت پردہ دا حل ملی ہوگی کنا لنبا خجاز کرام جنہ چل پدا فاطمہ قبر سینے نہائی بلو ای دی مانے نہائی بلو مرم دل لائری تپیری کریے نا ایسا کہ فاطمہ کی قبر سے کنال نسینے تاک مطم دا ادو کہ چکمان با قبر ترے ترے تھوڑے کھنگھن دے قبر بھو پردہ دا حل ملی ادو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
ngawradan sumayna arash tamna changjal ke tamda Allah na mehshar maidan da tilli nu pasin sa lukthau nafagi nakutu lukthau Fatima ne ilme yawo duniya mein hinni matam da Fatima na kanama bu handami da parda tawki hawdinga ma parda wele per matam da nupa na koi hanbiya din lukthau na loina ma parda da halli Fatima na parda wele per matam da dai sin parda da halli adu ngawradan changjal yadiga arsh ki sutun se Fatima na sumayna pai nikne arsh ki pangong se pai nikko matam sida Allah ki hukum ni arsh ki pangong se thak nom bane thak nom sida aduga hai kayena ya Allah ngasi qiyamat ki numi sidi hendo hedindo pithok na banumi ni ai gi ipuroi ba ali gi maral karino ali ku qatl tawga ha pasi nangi bandan ha padi ai gi ichano pa Hussein radiyallahu ta'ala anhu Karbala ge maidan da chakhi basi mage apamman chappanate kufa kanguna kaubani chithi chamagi yangai thara aga ai Hasan bu hu picharaga haki base nangi bandana harpani Hussein wa harpase nangi bandana harpani kufa kanguna kaubagi wafam dudi ikoi urdu na namada ikoi phandu idne mujhe kufa walo musafir न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो मुसाफिर न समझो Hussein radhiyallahu ta'ala anhu kufa kangol kaubagi se yaw kan arash ki pangkhong si paire nigat pamatam thak ni Jibril alaihi salatu wassalam Muhammad tapau piya Muhammad nangi na cha ibe mana arash ki pangkhong paire nikpadagi nangi umman pa do pillo inamat awab oirani nang amukang chatlaga na cha ibe mathim dallo hai bali pai pachnaw Muhammad Rasulullah machagi nata lae la aga ipagi be Fatima kari nang tawri bado hangaga baba Ali Gidabi Hasan Hussein Gidabi talibani abba dada Ya Fatima Tansibi Ali Gidabi tha to Hasan Gidabi tha to Hussein Gidabi tha to Ipagi ummat kalan sisa Ipagi ummat kalan sisa Ya Fatima Tansibi Ali Gidabi tha to Hasan Gidabi tha to Hussein Gidabi tha to Ipagi ummat kalan sisa Ipagi ummat kalan sisa Khan bangang khide Fatima Phare baba tha do ke papa macha Abu Gidabi tha do ke Allah la baba hayu Fatima nasum hayi mapa macha Abu Gidabi tha do ke mahu hoina ummat nupalu pi punnama ke guna upi hayi hai to api hayi dai pai pachnaw Ali Gidabi su tha do pangamba Hasan Hussein Gidabi su tha do pangamba Ali Fatima gi mapuroiba Hasan Hussein na magi kongsabi gi mache koi koi macha adugi laman badla kana amadagi banda amadagi lawraroi amasun dabi lawraroi adugi mahutta umman nupalu pi kudima ke makadallai guna do oino pi oina hai bo wapam se
ہم پدا محمد رسول اللہ لا دعا تو یا اللہ اچائی بے من اسمین آئے فاطمہ پاوبنا ادوی وکھل چیل لبا فاطمہ پاوبنا ادوی وکھل چیل لبا امن نپانو پی پنم کی گناہ کو پیر بدی ایگی نپاگی اچا انم کی دادی دو تھادو کے حائر با ہوئے یا اللہ ہایو یا محمد ننگی نچائی بے مفاقی دادا این کو پیر بنے عمر نپار پی کھلی مکی گناہ دو کو پیر بنے ہایو مطلب دا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابادان ننگا ایمون دا ہائی بنترا این عمر نپار پی کھلی مواقع کے دورینا ہائی بنترا ہونی کری ہوئے رے این وارد اللہ اللہ بھی امون اللہ آگی عمر نپار پی پن مکی گناہ کو ہنگیر اللہ تعالی نفادا نائدہ امد محمد رسول اللہ ماگی مفہم بہن دھرگا اللہ محمد تمکائے یا محمد جو نافرمان ہو جو نافرمان بندہ ہو اس کو میرے حوالہ کرو ہائی بلی ہندبا نپا نپی دو ایموندا اللہ الہی پیتھور ہو ہائی مکرم دا اللہ کی نبی نہیں یا اللہ میرے امت گناہگار ہے میرے امت نافرمان ہے اے امت نافرمان دی گناہگار دی میں حوالہ نہیں کر سکتا اے پیتھو کنگا موئے یا اللہ نمود این ہائی دی اے دندان مبارک یمان شہید تو بسے ننگی بندان شہید تو کی بنی ادو کی دنیا اے لمن لوئے بدلا لوئے اے کھادو کے ادو کی محب ہوئی نا اے کی امت ہائی بھی اندبانگان کو ارتا دبا گناہ چیلم لکانو پی کھلی مکی گناہ کھلی مکی کو پیو یا اللہ ہائی بدا منصیب محبوب ننگا اے کی بندہ دگی لمن بدلا تابی لور ہوئے نا ہائی ربانینا ادو کی محب دا اے ننگ عمر نپانو پی گناہگار امم کی گناہ تو کو پیر بنی ہے اللہ نہ ہے پائے پاچنا اسی اپا مچا انیمہ کی عواب سے اے کوئی کی عواب بنی اے کوئی مکی نگائی نروسین بنی اے کوئی مکی گناہ اللہ ربا کوئی بنی آج اے کوئی کی موت کی مطلب پاؤبا اللہ رسول اللہ کی رسول احمد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلم بچن پتھا زندگی اے کوئی کی پنسیدہ حقل لگا انشاءاللہ قربانی کے ساتھ اے کوئی پنسید لیکن رسی مکوئی اوہوگا روز قیامت کی نمتہ ہم ننبا ادو جنت الفردوس کی مروندا لیکن نرگا مکوئی کی نکسی بوا پھونک گیا گیا تاب ہم ننبا کی نمتہ انشاءاللہ لنگ بنجے دھونا آئی سلا انشاءاللہ اللہ اللہ کی نبی کوئی سنو وما علیکم الملاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسائل جزاز المین کریم انسان سب حاضر الحمدللہ حاضر دعا تواس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مولاي كريم حاضرين جمالنا ننگی نفند دعا تنگل کرا تنگل لگنی زدی دعا سے ننگی حبیب سے بگی صدقائی توفیل بقبول توبیر یا اللہ یا اللہ کری حجری یا اللہ بھالی پھاپن میں تگی نسیگی مکب سکھ خوبگی بالی کی نتوں نسیگی نماما اے اللہ کری حجری ننگ تو ہائی بات آگا توقید بن ایام کوئی کھے اللہ ننگنو ہائی بات کئی دو ننگ یاد بدنگان کی بنا ایام کوئی کھی اے اللہ اے کوئی بھٹمی بات جماعت سی منونگا محمد کی امت اہل کوئی ربا کوئی گو ربا بیت اللہ تواف ربا ننسیبگی مفہم دا
چنجل السلام علیکم ربا حاجی یاوری ماں صدقہ کی پھر لگی دعا سے قبول توگی یا اللہ اہل کیا یاوری پاکن کیا یاوری نہا کیا یاوری پردائی منود لئی ماں سیکھنا خود تھنگل لگا نیری دعا امدی موت سیکھنا امدی لسانی سیکھنا اے اللہ پردائی مرمد لئی لگا اللہ نارتن کو پیر اگر آئینا نیدری با خود تھنگلی با سیکھو اللہ نارو پیرو ادرنے اللہ نارو پیرو ادرنے اللہ نارو امم بگی حالت سوچ کھنگی اپوم بگی سوچ کھنگی اروت بگی سوچ کھنگی لوئی نمکی کھنگی اے اللہ اے کوئی کی ہموئی بنوں گا ننگر کے لئے کو پھوند بکسے اوئی بگا اللہ نمول پھوندو پنگم درے پکردگار اللہ نمول پھوندو پنگم درے اللہ نمول پھوندو پنگم درے اے کوئی خدمت کی گناہ سگائی کبائی زندگی کی منگا لئی مکھائی دو نسی کی مکوب سلا اللہ ننگی حبیب کی مائی آئی بیرگا امت اے کوئی گناہ خدمت کو پیو یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے کوئی مینگ کوئی پندر بدا اوزار حاجی انسر اے اللہ ماگی اموندگی عالمی قبر در لئی کربا اہل من سنگ اے کوئی خدمت کی اموندگی چت کربا قبر در لئی کربا اہل من سنگ لیکائی دگی محلہ دگی کنگندگی مومنین مومنان مسلمین مسلمات قبر کے منگ لئی کربا کمدمکو پیو کوئی یا اللہ ہمیں بگی حالت کی ننگ کھنگی اے کوئی دے اے اللہ اتنے بات تھانگ طریق کی اہی امامبا امدی قبر کی امامبا انی مرچان توبدا قبر کی امامبا نکھیلی آئی بسی بدی کھنگی اے اللہ سونم ممبا قبر منوندا لئی بائی دلی ناو کرم نلیلی کو کنسیدو کھنگ منگم دے کہ نوری بائی کوئی نمکو یا حقا پیزلی کو دعا سے اللہ نا قبول تو بھی رگا قبر کی منگ لئی کی بلوئی نمکتو نمائی نتو محنبیو نمائی نلی حنبیو جنت کا مری لئی نتھنبیو روز قیامت کی نمیتا اسراف کرنا حقت کو آئی نسور کھون لگا حقور پدا الحمدللہ الذی اذہبان العذا دعا اسیسو لگا مکوک تک تگی اٹھل کندھا لگا نسیسی کو قیامت ہائی بھائی کوئی رگا تم پاپاو تم سپر کن پھاد رگئی دا ہم دو رگوے ہائی بدبا میں یہ سنگی بنوں بچل ہنگیو کو یا اللہ مولا کریم نو منت رگ دو مدی اے کوئی سوچت پتا رہے مولا چت پتا رہے عبادت کی میوم سے مپنگ کوئی ہمیں ننگی نکوت اللہ مپنگ کوئی ہمیں ننگی نکوت اللہ بندانا سبحان اللہ امکتن ہائی بدا کوئی دور چنجاون چوبنی کی پیگنے ہائی رگا انیرت ہائی بدا احمد ہائی بدا یہاں تک کہ چامر ہائی بدا دی اللہ قیام پھنگنی ادو کھت بھی رگا بندہ کے اسوئی بدے ایگل کرو بندہ کی گناہ دے ایگل کرو بندہ کی اونت کی بدے ایگل اللہ ادو نن نبی تم دن دے رگا اپا بکھر توبہ مچے پکائی ہوئی نہ توبہ اسی کے عمل سکل تو بھی رگا عوام بتھاکتائی کوئی مقبول تو بھی کوئی آنا اے اللہ مچے پکائی کوئی نہ امم بدا انان بدا اہل من افائی مائی چلی ناو مرومہ پانگائی کوئی دن مکتا مسجدہ اللہ مطلب منگاگی نماز سول بنے نتکوک تری بسے اے اللہ نننا ٹائم کوئی نہ پانتو پنگم ہنبیو مسجد آباد کو پنگم ہنبیو سکر کے عمل سے ننو بھی رگا گناہ خدمت کو پیو کو یا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز کو ایک سلام علیکم کوئی بدا جنت کی قوم نپال آنگا پی آئی با ادھوئی ممون کوئی دن پر کی آمن گلوئی طرف بتوئی ہوئی کو یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ
اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اے اللہ سکرات موت اے ہری یا اللہ اے اللہ سکرات موت اے ہری یا اللہ توایا کیا کائل بدی اہی امگی مون کو بدی اے نایا ہے اے اللہ کوئی ہری یا اللہ اے کوئی ہری یا اللہ ننگی بندہ بہت کمزور والا گا دے اللہ اے اللہ tingkan api pamayu mutamda tingkan kepando tripawad China kamangam banang ibanda yaw gede prodiga mamlabat kabari manduda aki akan melihat gadu koya Allah numan numati marum bapa icai ipai mataya namot ki matunda sonam mamlabat kabar tindora nido sonam mamlabat kabar tindora mamlabat kabar manunda lo nahi malaga tamira nani ay Allah मरुंदो मरुद कर मैंने लाई गई हाय बिवा कर नुबता या नकीरे अल्लाह या नकीरे अल्लाह नंगी बंदा सिंगे अमम बद चचंगम केने नंगी बंदा बंदी सिंगे अमम बदा तो सियाओ बदा दसराई तौबई याओ बदा चचंगम नंगी बंदा बदाई वो मामला कमर मरुद अमम बद तंबी गई आई वसे अल्लाह ay koy daw ay haribigano ay koy daw ay haribigano matiyatagay daw dari maaman se balang amagumna mamlabat kabar ado dengan hanbim ko yaya mamlabat kabar ado dengan hanbim ko yaya ay Allah ay koy kudimaki guna ko piyo ay koy kudimaki babadi magi guna ko piyo ay koy kudimaki iyam inaw singi guna ko piyo ay koy kudimaki iche ichan singi guna ko piyo ay koy kudimaki ichan mor piba singi guna ko piyo ay koy kudimaki marupapang singi guna ko piyo ay koy kudimaka oti yung palaga kung sisimin na rin ay koy inupising siya nana kabul tawbi nana kabul tawan nana yabiba nupising koy haribiyo nek koy haribiyo namazi koy haribiyo Allah wali koy haribiyo Allah ki wali koy haribiyo ay koy na hayo kuding magta hindi koy haribiyo le ay Allah oza hadigi sida lay nariba macha ola loy nafsi Allah nangi mai koi dagi nazar rahmat thambi ya Allah ay Allah koi na chakki balambi kuding magtagi tingkhang lo thopi ya Allah ye दुश्मन जिंदगी जिना किमी की शयातीन की लोई नो हिफाजत तौबी या अल्लाह खुदा सरकती आई बांगा अमीबा आसिक कोई गोर आसिक कुछ सांगत तौबी या अल्लाह कुछ सांगत तौबी या अल्लाह नंगे सुनु मजलिस का हंदन तौबी फमन या अल्लाह मकोई सदाई पेल दगी नसी की दुआ से सोई तना अल्लाह ने कबूल तो भी ने हरी ताजा वल्लई ए अल्लाह नन हाय गलतरा उम्मत मोहम्मद या अहल सिंह अजाब तो रोए है ए अल्लाह की मरुद चलन भी या अल्लाह अदगी मरुद चलन भी या अल्लाह ए अल्लाह तुमान बमोंगा दुश्मन सिंह ने ये लकीबा दीन इस्लाम दा थमदी बमिए खुदिमकी नेस तन्ना हो तौबी या अल्लाह मकोई की नजर दो ए अल्लाह मकोई ने इबन नजर दो ममित अनि मतांगन बनंबा अल्लाह नंगी मस्जिद सु इंगल हंगनो आजाद सु इंगल हंगनो कोई भी कलमा वाला अहमद इंगल हंगनो इंगल तुमी को अदुदा मकोई की ममित तांगन लो मना पंगन लो मरोन तो हंगनो या अल्लाह ए अल्लाह नंगी ओगी तो है मेरा ममपुनी आई कोई की अरोई बया हितो अतई वफम तो कोई हरबी गनु सुबदगी कलिमा तौहीद कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा सिदा खातम बिल खैर ए हरबियो कलिमा औलाद की दुआ मिट्टी पोवालो तोपियो अचांग मन चेलंबा ईगी कोंडेल ले फनबियो अदुगा
Allah nangi darbar da awat palaite nangi pukaida kari gumam khawba wat palaite banda bandi singi mai kai dagi darkhas taudari اے اللہ یوم باندگی مقصد دی اولاد کی مقصد دی اولاد پی دغتارا دی یوم باندگی بھیلو کری لو اے اللہ یوم باندگی بھیلو لئی ہری دیو ننگی وار پلی تلور رحمت کی پکئی دگی بندہ بندی سین پامی با اولاد بی بی ہوئی اللہ بی بی ہوئی اللہ بی بی ہوئی اللہ بندہ بندی نا نمون دکو تانگا لگا ہائری بری لنگل لیتنا نگنا قبول تو بیو خالی ہوئی ہمی گلو اتو پتا ننگی بتا رب دی اللہ ننگ کری ہائی گری ننگ نہائی بنترا ننگ بتا رب دی اللہ ایتگی ننگو اتو پتا ننگرو اتو پتا نیگرو اتو پتا ہائی گری ہائی بنترا بندہ بندینا اولاد آمی ہائری اے اللہ ننگ قبول تو بیو ننگی خزانہ دگی تبی نبیو مکوئی دعا مکوئی انیم با پامبا کوئی خودی مکی انیم با پامبا جائے سوچ مومتو ہن بیو یا اللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.